Khanduli alam ki ingsamuni terajo government hini mate Assam lapen Meghalaya regional committee tu kachin ki pon padu labangso regional committee hini kachin ki chingwai along nation pen chingki chingwai pondo chingki chingwai bomahu Assam Minister Piyush Hazarika Karbi Anglong Autonomous Council pen kachatoidu Elvin Teron KACCM Dr. Tuliram Nongha Abidisar Adu Hoyalam Kijai Bomahut Ingkhandun Pepsi Lampaning Gelong Lede Lapuson Inut Minister Karbi Anglong Autonomous Council aja kong Silang Rock Minister ki Border along a committee pen Pabede Nangki Pusi Sirok Togara tu Ninjeringki Pini bangke first visit pulo lasi first visit Meghalaya lapen Assam Sarkar atum lataki nilo lasong bang ben puthot meeting do thu lang pu sedami sialam nang klang rang do jongsi kumane atum hopu Meghalaya ben ladak Assam na kedua ninghang lapen Assam alu kedua tum jongsi Meghalaya aning hang kedua aning hang boleh lang tuman kangra tahun epu la so lambang ke ninduk lo la lambang ke nil tume ke chikro don dekhe we have our own constitutional boundary which the both state government have to accept if the both governments doesn't accept the constitutional boundary which we have right now, it will create a ruckus, and as we have already experienced that there have been many sporadic incidents around here, and it can escalate in a further in coming days. Now our concern is if our land is if our land will be transferred to Meghalaya, then I can damn sure say that the situation will get worse, and it might be the same situation like in Manipur, and we are afraid of the lives of our people and the properties of our people. So I once again request both the government to just stick by the constitutional boundary which we existingly have. Thank you. Itu madim si meeting itu. Lapen itu minister tadu daksi. Council pen defana si toy dulu bangke. Council alam ada explain dulu. Si council view bangsi ka explain dulu. Council view ke rada view lo. Itu ke incisi tu pilih. Itu ke 1951 aningkan notification ki pia boundary si ke kroy itu hin pen ke hang akapre hang dawe bang si itu malong wang ore la si council ana tu pen ke ne tum ke la constitutional boundary 1951 definition ki pi la sorting si tum ke othipo athe ke la so same boundary 1969 ta publication thulelo Meghalaya as autonomous state kiseng hut hala bangsu huta jokta jokche pudunde Meghalaya pen lana hongoton ke ong lana MLA ke ong lana minister ke ong jokche pudunde choklo busigi pu puthot full fledged state ki pi 1971 hala bangsu huta la bangso boundary bangke notification pithulelo hala bangsu huta jokche pudunde apor kon batai ki thom claim de ra phike jokche puduna bang de report la bangso boundary ke thir logente lasi la so boundary phansi kar bengalong ra re chini anla pen ke lana khelam pidam ju ditia bang ke ne tumning dong de athe lake border sor phan le kapasik sakso gali khelam pidam ju pulo dang de dan kar bengalong ta constituency ner kebelong bang suring ko rai sia chumbang do Meghalaya ta rom troke bra fia kar bido lasir ladak kopine a problem du kok lodang te hala tu nang sungun tawre reti
Lasi kacing waju je tik ke la constitution boundary bangke ar kanang ni. La constitution. Muka kacing waju kok ben lar pha. Rada cikroisar kedua cikroisar la lebih lah. Seta kacing waju je tik. India government pen akak break a notification. Pipe tik ke la non a boundary abangke ar kanang ni. Lahelok council na tupen kipudun alang ke. Border cross pen development ang people development ang men pen pachibong inang ni. Voter list ang men pachibong inang ni. Border ang cross pen high claim nang ni. Sorkar ang tupen si ki claim pulo dengan sorkar besi pachiru pulo lagi. Lasi la high banke boundary ci cross zero nang ni. Nang tumda ci duwe no le tumda ci duwe. Nona kuke. Mohal ka ci wa tang tetik. Piu sari juga pini la so mai ke bipon ma lom sovet la pen hala so long nang li ko pipi agenda main topic kopi si thanon lo la pen reply kopi si nang pani pi Kali than paju long le der lo. Nilimu pen hal tumana than alam hai hui le thon ke than do. Ala hai alam ke than paju long le der lo. La sini li tamang hulo council isi aman ki thedung. Karbang autonomous council 6 schedule pen CB council a view anta kipudun paju long le pulu tangte ladake mane kacing kicing wai ke laka hok belu lasi laso committee ko ansi charbu wepin pen akam papichun jima bangke la bangke putekte lo laka manghume melo i mitanga dim sa meeting daga do i mitanga minister da do Karbiang long arat lam kacit handu nang ke paju long senak pu sinang pu dunang ike nije nang nilo punang pun turong ke apa sih lada ka bang ke nili tumtam mang hu hak lo tuma body language penil tum chinilo nolili ladak lokal tum thorpak kham khewer potsi Khanduli ba PCR ke pidan na pu hai hachar lo talang tum ke claim ke dama order a body language pen chini lo la tumke kipikang tung lo athema pini peneli sona megi dun long bata hini lo tadi krep hi hachilong first regional committee meeting Pinewood Hotel convention hall long tala sonsi dulo hala dakta la tumla sonsi wilo lada karbiang long pen khasi penara korte duman ke hang ponet karbiang long karbia rong asar mangke nuta hang he seni hadak pudun lo lake injustice lo lake oinai lo itu maphan cumang tumarong kesar do karbi tumarong sar na hang he pilo so lase lahai alang tuma order dor ke claim da ma order mchini lo lake alang tuma bang kipikang tum dulu theli dak lokal tum thorpa wer kham khewer posi openly non marki puhai chotla declare hai chot lasi ne tum ke aprang de pulo letung ke mekhala pen border lang ko ci bohong awi letung ke long ita awe nang pi nang pipe we have nothing to get and will nothing to give to Meghalaya. We maintain our earlier stand that the constitutional boundary lines fixed in 1951 as per the recommendation of Boundary Commission halabang se status quo ante se maintain ng po sipulo lapen lang tung claim block 2 ke historically belongs to Yantia Hills pugipo forgomoting ke this is not wrong this is wrong this is wide off the mark like a chokse piglo block 2 belongs to Karbi Kingdom with switching as its capital non da Karbi aricho dak rong arak situlang kalima la sila ke historically da kadim po da chokse